Ki pajba ke jela Mikhalaya kelpan pausai kedar ya kerai jungki bat pha ya ke khubor ke bating ya keseng san pertai besensyar langba ki vote jungki naba baro artli ki liang persya ke yok khur ya ke jingjab haki artli ki parliament constituency jong ke jela Mikhalaya hasilong ke voice of the people party krathau history da ke jingpen lim yau MP ke Kongres uba Vincent H. Para hatura u MLA bat kertong ke seng Kongres usaleng isangma ulapan kot ya ke jinglong nong mikmat ba sau punyo snem na ke long ying ulet purno isangma da ke jingla jong u ban penlim ya ke khun bat ke MP ke Agatha ke sangma usaleng ulayo hadu lailak prapulai hajar khandai spa khat khandai vote kadba ke Agatha kalayo tang arlak arprahajar henruspa nyau bupra kaba penlong yau saleng banjab palat silak sanpo hajar vote tos ningkong ya bo penpau di smongo yo blay try kenrat kala long rengkat pat ni kum ke parti ladu ka bangi sedang hi ke mengijukan kemungkinan ngelam jo ke parti ni socho ba ka bor beliau ngemla ibu kejing syanyak ho blay pat kum ki ngelam jo ke parti rengkat bat kini ki betray mo jo ke parti ni don angata ko ba bagin tray shitom bat filai hi hagi election campaign ke jongi gela dong nok ki kendong kensrot agawan pensai pensotho yu ba namar ka don kam tangata kom ke party ngi sotho bala dengi bagi lek supai ba bat pensai supai ba pensotho ya kai ka politics bat ka politics ka bakumno ka baga VPP ka don panterwa ke kata ka bangi lek bat kumniu pai ba ulai kata jing kershan ngi namar pai ba hi kumba i wa thrang ye ka jing kala bakane ka dekat tang ka jing sedang jong ka jing kala na ka bangi lom menta syaka ek ka ba khamha kham janai Kaya gimat ba pin saya kira nomor ba bukti ba susah plan ya saya kira dok please thank you so much Yo yo, ay así que yo yo, ay, ay, bueno con eso, Isol ko matel bo isol ko. Oi. Eh, coba lu, tapi ya.